nawna selli. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nokku ka wondon e nder aduna on meɗen sammina on meɗen lando siɗo e jam en ara e sendode gande kadi yoga e toɓɓe wawayde ɓeydude bana adama on e nder gurdam makko ɗam. Bana adama yo andu no wodan wonkin makko kin haqqe si a famali haqqe wonkin makin a jonnitali wonkin makin hakke makki on anay bay son jade fi on ɗum a fawtota ko ha maya yeso ton ko Allah andi. Merci my brother Diallo Yusuf from UK. Mbadou Saidou Diallo, bonjour. A fawtota ko a ɓuttinta ha ñande mayiɗa ñande no mayiɗa nawri yeso Allahu alam kanko andi, mais ko aduna ga ɗum ɗon koko laaɓi. Oui ɓay wonkin makin ki yewtay wonkin makin ki yewtete bimbi e kikiɗe. Sa wi an a jantota ko an hiɗa jangi, an hiɗa fini, an hiɗa ne'i, an hiɗa andi ko won ɗum jama on faala, hiɗa andi ko won ɗum biro ma en faala hajja en. A wi an ko a soodowo aljanna, wallahi a ƴakkay pontin ha ñande Allah muyi. Merci Abdourahmane Ba. Li nafsika alaykal haqq, wonkin makin no mari haqqe e dow mum. Fanɗi jonni tayɓe wonkin munkin haqqe mum. Ɗe kulle ɗe yiyata ɗe no rewde Allah, ɗe no rewde Allah ko ɗum waɗi ɗe ɓuttini, ko ɗum waɗi ɗe ɓuttini dok ɗe kulle ɗe yiyata ka burure ɗe rewde Allah ko ɗum waɗi hiɗe ɓuttini dok. Ɗe ala magasin, ɗe ala bureau, ɗe ala étage, ɗe ala suudu, ɗe ala ɗen birikije, ɗe ala giɗo auto yimamme hakkunde e Allah yiɗe ɓuttini dok. Docteur wo ala ɗe jiiɓude, moccowo wo ala ɗe fenande. Par ce que hiɗe jonniti wonkin majji on haqqe wonkinki, haqqe wonkin makin ara nun ɗum tawo ko nde pottitota kala ko addantake moƴƴere. Ko haqqe wonkin ma ara nun ɗum no nde pottitotoɗa kala ko addanta wonkin maki moƴƴere. Modi mi sikki de o formule ɗo no laaɓi. Kala ko teddintama, kala ko waɗata valeur e ma, kala ko ɓuttinantama, kala ko jattuma ɓuttuma on moƴƴanama. Mi neɓi haalde ɗum. Wonkin makin ko e deƴere taga, ko e welo taga, wonkin makin kaka aljanna taga, ko hakkunde weli foti ko ɗum jattay ma ɗum ɗo o ɓuttuɗo. Dewgal mangal ɓuri won haqqe wonkin maki, golle maɗen ɓuri haqqe wonkin maki, woko musidal ɓuri haqqe wonkin maki, woko enɗan, woko kaydi. Kun tasungan kafe ɗo si tawi kun ɗo kun ɓuttinanaylan kun no ɓuran lan kaydiri kun
kun tasun kafe kun yata ɗo si tawi kun ɗo ɓuttinana e nawna selli kun no ɓuran lan visa kun tasun kafe kun yata ɗo si tawi kun ɗo kun ɓuttinana lan ɓernde an nden no ɓuran lan dewgal ngal ɓuttinantal wadi hel voilà, viens t'asseoir ici. Calme-toi là-bas. Merci Antonio Diallo. Kenen ta décourage, merci Malal Fafa, ta décourage. Basara hande ida dewgal poubelle. Ma ida giggol ponting. Ma ida warto nokkugo fi ko haja kay ma ida ko a lampu gerto je ne sais pas ma ida yetti boggol jonni banque be humma parce que tu ne savais pas andano ayi wala ida wure ngurndam nyembi ayi anadi hore ma de nga anda banque on wadi calcul mun on wadi quotage mun into be ni why to merit une dette patati patata maintenant te retrouve avec des merdes. Calme-toi. Kenen no hatto jini a ƴettay duuɓi sappo o éve mo yeta kenen ƴettay duuɓi sappo si hitande wotere ara udditayde yitere mande ko nden hitande wotere sansata gurdam maɗa il faut accepter Allah waɗirano ɗon kadi mere andano tu ne savais pas e buy kadi e meɗen ko e famille ji ɗanninayi ɗi woni ko ne'a famille ji ɗanninayi non hulɓini si tawi an on famille ko ɗon no dow wonde base ka gurdam maɗa moƴƴa andi gurdan ɗan ko yoɗa moƴƴu ka ɓengure ɗa yaha non ɗa moƴƴoya ka jama fillito yewtande ko wiyete ko ɓengure an ɓenguma e ɓikkoy koy ko ɗon ɓengure ma nde koyɗa moƴƴu nder ton nden moƴƴere non nder ɗon yalta non nelda ɗum ɗon aduna o mais hino wayla koya yewka jama moƴƴa ton ko ɗum buysa si buynani moko ba no wacce ka jama ayey tun ɓe unsoɓe hucca to ɓe andi ko pervers narcissique ko faasi ɓe gurden no andi ko faasi si moƴƴani ka nder ɓengure ko moƴƴi kon ka yaasi ko kopi ko naafigi nafata hayunde nafata leydi ndi nafata aduna par ce que ko fekka jon noon buye meɗen ko sifay ɗi famille ji woni ko immi babaru ndu yewtata ɓiɗɗon neneru ndun anda ko honɗum waɗete no ƴettude ɓikkun ko waɗa kum lampo gerto rewomu bani adama joni o yalta e ɗum ɗo o ara o fewta e aduna o donc be wona ñembowo e nder duuɓi sappo no ara kene e nder duuɓi sappo ƴetta e duuɓi sappo iɗa yangade ko hitande wotere arata ɗum ɗon uddita gite maɗe sabu ɗi duuɓi sappo tampireji ɗa sanza gurdam maɗa no wodi noon kadi ko sansata ko ɗum en ta condamné à mort a yewde to ɓe nayi ko gonga kono condamné à mort ko gonga few wallahi ko noon few kono condamné à mort yaltata ɗum Allah hollino a wi'i kono c'est fini aray wa iwa wa ngurna lagine a habwa bon keep going
Merci Amadou Teleme. Keep going. Move. Konti ngurdam maɗa. Yaltu e wiigol no dari no tawulli tranafe ɗum. Ko heɓma kon heɓi nawna selli. Heɓi goɗɗo go wonɗo jentade ɗum ɗo. Ɓe yalti e mum iɗa wawi yaltude. Il faut y croire, c'est tout. Jogo tum ɓoggol lallal ngol. Konnon ɓoggol lallal ngol. Ka diina laaɓuga, na diina état ji ɗin de. Ɓay buy e mon kan no sikki diina état, diina laamateriji ko diina. Ɗin ko keeri hoy wallina fi wota haalo fi laamu, wota miijo fi laamu, wota miijo fi piiji njani, wota kala ka sendo dete tiiɗal fi wota yarto. Ɗum diina kan eɓɓa ha tawa hay sa accitay hendu ko ya taƴitu quoi, ko ya ɗuytu. C'est pour ne pas que tu déranges personne. Wona non poson wonande wonki maki. Wona neɗɗo posono wonki munki ara jontata wonki maki haqqe ma. Wonki maki no hattojide e ko foti e ko weli e bele. Oui, sa waɗali ɗum tu vas refouler tes émotions et ça va te bouffer. Konko wuufuɗa ɗon. Ta heɓali ka yaltina ɗum. C'est pour cela que vous avez besoin des psychologues, des thérapeutes. Wona wonɗo wawma jentade. Yaltu yo mocci yaltu e ginnasi ça va pas t'aider. Wona c'est pas magique. Si ngurdam maɗa no jiiɓi ko an jiiɓiɗan, c'est très simple. Kono noone no gasan no wonɗa wallinirde noon no wonɗa tippirde noon no wonɗa golle huwondirde yimɓe ɓen noon ma noone ko hooliɗa ko non ko needi ni. Ɗum na bimbi goto, na fofagol, na sonkande ka noppi ma nde wotere. Non, ça marche pas comme ça. Sa yi otowal no doga wala pièce mbe no gollude koko waɗira ɗon fi mum. C'est toi qui dois travailler. No goɗɗo joɗorto e suudu jogo jikrol goɗɗum laato ka gurdam ma. Mais sortez dans ce genre de pensée. Kala mbuɗi ko jonɗama ɗon ko yetta o ñama o bugo ɗaɗi. C'est un simple arnaqueur. Kono goɗɗo sonkirta e no wurma o mo jima ɓi automatiquement ta vie change. Mais hey, aduna ko soppa rema rena soña. C'est la seule formule du monde. Formule fus ala ɓawoto ko soppa sunna rema ayina ko remi ko soña. Kono ɗum ɓuri sattude ko soppugo. Ndaari sa yi a yi burure nde mema ka hande. Ndaari pellitoro, ndaari leɗɗe, ndaari puki. Bon ko ɗum ɗo découragata yimɓe ɓe. Parce que fuɗɗode nden c'est pas facile. Fewtugo leɗɗe liɓat iwe pas. Waɗanan torare iɓe toroto yen. Kankadi waɗa yori o ndaara fidare nde men c'est ça. Ko jonnatama ɗon ko ɗum o ƴettata o yaha o ferto fidare makko nde. Merci jara e balɗe. Hino fitare ma nde yeeso ma. Kono ngal lawi soppu sunna rema ayna soña. Ɗi règle ɗiɗo ɗi diwetake. Diina kopi ari wi no diwo duwawu. Diina kopi no wi no diwo barki nene. Diina kopi wo no do ko waliyaɓe ɓendu. Ko onon won diwinde ɓen ɗon lowre maɓɓe nde. Awa sa yiɓe ka suudu ko an woni ɓe diwinde lowe maɓɓe nde. Sa diwini noon goɗɗo lowre makko ɗen ko lowre ma nden waltata. Woɓɓe kadi ara excusez-moi wakkilo few soppa mais ka sunnugol ɓe hula ɓe accita. Don't give up. Sa soppi ha gayni ko juuɗe ma ɗen fof waɗi bowol le wata ɗum décourage. Sunnu
ɓe yiya yiite ngen tun dépassa ɓe haɓani yaaɓiya onno miɗa gera miɗa gera komi hukki wo moƴata ino yiite ngen ko jahannama ko ɗum ɓe ƴetti ledde a sendindiray les épreuves et le châtiment a sendindiray ledde e jarrabuye en sendi ɗum kadi sendindiraka si Allah addaniɓe jarrabuye ɓe nayi ko ɗum ɓe waɗi Allah daari gurdanga nene na antu na Allah wiyalma ɗo ko aljanna ɓawon ɗaɓɓude barki ka barki ala merci Kadiatou Bouria Diallo ɓe soppi woɓɓe kadi si yiite nga dogi o ko jahannama wono gera no fiiɗa no horu waranna yaha naata e gurdan wallahi gurdan daabeji wonnay mo duwaka wondude golla ko duwaka gollude habbo ko duwaka habbade gurdam mum ɗam boni yaha naata e gesele woɓɓe yaha tawa woɓɓe no soppi sonni remi ha laba ara jooɗo ɗo e haɓɓugol ba'e o haɓɓa ba'e temedere ɓe jonnamo wotere ko ɗum woni salaria o haɓɓa ba'e temedere ɓe jonnamo wotere e kadi nden wotere sentere no jooɗiɗa ogo barki ɓiɗɗo amen o ko lampugerɗo ɗum kadi nden waare wotere ɗon nde o duwa moɓidirde ɗum o créa gurdam makko ɗan kanko e ɓiɓɓe makko ɓen e génération makko o ƴetta ɗum ɗon kadi o yaha e ɗaɓɓugol barki toɓɓe ɗum o lampugerto koko quand tu cherches un maudit un vrai maudit sa yi lampugerto innu baba hino ɗo gurdam maɗa ala darorde ɗo ya ɗaɓɓu ka gurdam maɗa heɓa darorde wota ɓikkum makum rewne ka rewɗa ɗo iɗa halkude ɗan kadi donc e wi wonki makinno mari haqqe e hoore ma an andi wonki makinno ton ɓandu ma ndunno ton wonki makinno mari ca sikki ndu ɓandu ko an tu te trompes ah oui c'est hare ko a fure len yide ɗo ɓalli buy wonki ngala e majji honto wonkinki woni min ɗo ko wonkinki wono yewtude ko wonkinkin laba ko wonkinki won nande mais a yiyata mais si ala toon ɓandu ndu gollata may joni noon hiɗa ɗo hiɗa andi wonkinkin makin no mari haqqe e hoore ma hiɗa sali jondude wonkin makin haqqe e makki o hiɗa dari wigal ɓeyɗa ala hiɓe añiɗa e mbana bone ɓe jam fikera ko hombo atti jam faade ko hombo atti añude ko hombo atti bonnude ko ngatti e jiibude hoore ma hey kam sa jiiɓali hoore ma goɗɗo jiiɓatama sa fenanali hoore ma goɗɗo fenantama am mi fanki ay non ko dina kopi welata on va aller petit à petit mais c'est vrai ko ɓuri sattude ko nde yiyata bane adama gurdam makko ɗan no jiiɓi tawa kadi himo ɗaɓɓirde ɓuttu wonɗo jiiɓude gurdam makko ɗan on ko haw saliɗo jontude wonkin makko kin haqqema goo yiya bane adama gurdam makko ɗan no jiiɓi on wonɗo jiiɓude gurdam makko ɗan ma kon ko woni e jiiɓude gurdam makko ɗan ko ɗum kadi woni ɗaɓɓirde ɓuttu aljanna newende gurdam konko woni mo jiiɓude ɗum ko mande en thérapie ko mande neɗɗo on ala jonnutude wonki makko kin haqqe makki on ko ɗum naaday ma yiide adna yakira
Boubacar Leydou Diallo, merci. Ayyey neɗɗo no jokki jonnugol goɗɗo valeur on tawɗo anda hay himo wooda, imo kontine yewtugol e goɗɗo tawɗo kañum ala mo jentade mi yide la parle goɗɗo nodda e téléphone ma nodda goɗɗo e téléphone an hiɗa yewtudemo kanko mo yewtude e goɗɗo go mais tu continue à parler. Ma nodda goɗɗo e téléphone o mema ok on wala yaalde koy omo wallini ɗum taggo télé on no an e télé on hiɗon yewtude, mais ça te dirait siɓe duwaw gooto kala ka nanɗa mo wi amina Allah dandu en sikkude en gayni hara en gaynale. Andi ça trompe les gens. Mi jangi ma min jangi miɗa barki miɗa mari kalis miɗa laba fedde amen denni ko menen ni no Allah dandu en sikkude en gayni haran ka nanda ɗo wi amin million ji yimɓe no ɗanninira ɗum ɗo parce que ɓe sikkude quand ils sont matériellement riches haray ɓe woni supérieur. Moi j'ai accompagné des personnes très riches, mais c'est des gens qui sont malheureux, ça fait pitié. Ils sont très riches. Ils sont très riches. Je te le dis, hein. J'ai accompagné des cadres, des hauts gradés. Quand mes bagages intellectuellement fous, ils souffraient. C'était juste leur croyance. Mais tous ces gens-là, no kafono hunde wotere, c'est que ɓe sikkude hari ɓe gayni jaka ɓe gaynali. Andi minni madna ko formule on fowni ko soppa sunna rema ayna soña. Woɓɓe maɓɓe arino ha ka aynugol kono ala aynude ɓe welsindi ɓe faala diwde ala aynude ko nene goto yo aynu ko ɓengu on ɗon aynata ko musidal yo no ko dina wota. Ils ont été frappés à ce stade. On stade ɗon ɓe luubiɓe ɓe ɗaati e ƴaali maɓɓe. Non, c'est ça la vie. Sa waɗi golle ɗen fo hewti aynugol on kadi a fuɗɗike ŋañade a sikki a gayni a fuɗɗoto e bas. Ils vont te frapper jusqu'au début. C'est à Wakili, parce que c'est des intellectuels, c'est des braves, ils prennent des risques, mais si vous avez ka aynugol, so ñu gongol wodda. Si vous avez ka aynugol, confiance. On hoodi. Debbo waɗa ɓe taasa, ma gorko waɗa ɓe taasa, en nanna waɗa ɓe taasa. Ma laamu ngu waɗa ɓe king gite maɓɓe ɗen non uddito. Woɓɓe affronte yanta immo par la thérapie ou par leur propre courage. Woɓɓe lutta e mum, woɓɓe dogga, woɓɓe warto, woɓɓe s'en sortent plus. J'en ai vu assez. Mais ko ɓuri yurmude ɓe ɗo fof kadi
si ɓe ari ka thérapie ça fait pitié. Gandal ngal ɓe jogii ngal, ma grade mo ɓe jogii on, ma jaawo teddungal mo ɓe occupé on ko hakkunde yimɓe ɓen e jawdi ndi ɓe jogii ndin, c'est à dire si ɓe ari ka thérapie ɓe sikkude ça influence le thérapeute. Non, le thérapeute est spirituellement riche. Ko ɗum o wallirayma, ko ɗum o wallirayma. N'importe quel thérapeute mo ɗi piiji matériel arduɗa e mum, sa l'influence o watama wallude, peut pas t'aider parce que iɗa jogii wallalema. Si ɗum fooli thérapeute joma ko ɗum waɗi moccoɓe ɓuy wawata nafude mo ɓe no moccude, parce que l'argent les influence. Si ɓe yi client jo aisé marɗo jawdi, réservation no ɓe réservirta on ɗon no serti kalle ces pauvres dames sont là. Donc il va pas t'aider, c'est un matérialiste. Karam ko batnijo watama wallude parce qu'il est influencé par tes recherches. Oɗa ittu gertogal, an ittu nagge, voilà, il pèse les gens selon leur moyens. Non, il peut pas t'aider, c'est un fainéant, c'est un escroc. Mbilejo watama wallude parce que won gonka jiifama ko mo faala. Mais le thérapeute, spiritualité ko mankir mako, énergie on no e makko, il te transmet naturellement. Joɗa dagole makko waɗa o wiyete kon décharge. C'est-à-dire hiɗa wuufi goɗɗum ko warayma, et lui il peut recevoir ça. Ala sa inni a naɓay ɗum, a yewtay ɗum goɗɗo go, mais o ɓeydante ande parce que o ala récepteur, o ala noppi wawa ɗum recevude cette négativité, cette peur illimitée, ces illusions de mensonge dans ta tête, ɗin formule ji jiiɓiɗi hoore gara o majji. Mais le thérapeute est capable ko wuufuɗa kon, te décharge ça sans te juger, sans te contrecarrer, ko alda e wirtugol. C'est comme ça, c'est un traitement naturel. Heɓugol goɗɗo de rowtirayɗo mo ngal dongal sans jugement, sans discrimination, ko alda e ñaawgol, alda e classugol ma nokku, alda e wigol no yiɗa Allah mum ñaaki natirmi. Allons-y. Kono andirta banadama joni tata wonki makko kin haqqe makke ko tuma tawi himo habbi emo habbi yaltitande hesere immorde e neɗɗo mo ala plan hay changugol. La personne n'a même pas de plan pour changer, mais kanko mo jogui ɗo espoir, mo jogui espoir. Un jour ñandego no gasa ko boni kon no moƴƴa, ɓe wi'i no yalti no natiri ni wi moƴƴo, ñandego wi wi moƴƴo ko wi moƴƴo. Allah wo kanko ko wuuri kam ko maayi no yalta e mum. Wi moƴƴo ko moƴƴo. Hey kam goɗɗo sansata si wona tuma o suɓi, na ɗin gonɗima, na on anni e ma, non c'est a ɗaani. Sa hewti ɗo c'est que ala jonnutude wonki makin haqqe mum on. Million ji yimɓe no jooɗi no torade Allah bimɓe e kikiɗe yo heɓu sifa ma, mais probléme o koko wayla kon si wona ɗum ko nandi kon yadata. Mi fillito ko nandi ko yadata. Oui, koko nandi ko yadata. Fimowo drogue ala probléme, gorko fimowo drogue ala probléme so wondi e debbo fimowo drogue. So addi babbon o maɗɗo ɗo tun o ya huɓɓina o ɓannanam, o pooɗa seeɗa o jonnan on pooɗa seeɗa, ya aucun probléme. Gorko yaro ala probléme e debbo yaro o adday binir ni o udday tun o yadda verum ko
o yara seeɗa dammi ɗin ala probléme e dammi go ka nder kula ta naati dammi ɗin tun e nder kula ɗi wonay ɗon ha wayta aray tawa mais he ƴetti goɗɗum ko yaada ɓisidira nokku gotu mais ça marche pas. Donc tuma kala yiwɗa aranum ɗum hiɗa ɗaɓɓira ɓuttuma on konko woni ma jattude ɓuttuma on a jonnitale wonki maki haqqe mum on tuma kala yiwɗa ira jonna chance goɗɗo o jiiɓi te jonnitamo toujours la chance te le valorise toujours mo tawata ala kañum yide valeur ma ala jontude wonki maki haqqe kono woni haqqe wonki maki kala ko ɓuttinantama nafatama reno yo mi sikki de siɗa jooɗi ɗo pettum yiite waɗi ka koyngal ma tay mi sikki de ko attotoɗa waɗude ko cowtagol itta kum tawka wona wiigol no dagiga no harmi no moƴƴi ka moƴƴa no duwaka no heɗo honna ko ŋañiŋa na sikki de na ɗum nattayma pettum yiite ɓeɗa dari ɗo joni ley potowal ngal maashi transfo fetti bum mi sikki de ko hakke wonki maki jontataki ka honno ko dogugol potto ɓe miɗa jiɓi ko honno ka dewgal ka ɗaɓɓere jawɗi ka aventure ɗon ko yewtigi daro wiya no dagi ga dagaki no rawni ka rawnade no rawaɗa woso walla inno yaafo kenen hino ƴetta duuɓi heewɗi si heɓa hitande ma nden wawayde change nde gurdam maɗa miɗa tori Allah subhanahu wa taala ammo heɓade nden ɗon hitande ya heɓu nden hitande e nde wonden ɗo yo taw ko hitande ma nden ni fiya wawu jonnudude wonki makin haqqe makke on modi fuɗɗoɗa yi'ude ko hollaɗa ko modi no newi honno si tawi newanaki ma contact nawna silli thérapie accirni no waɗi lan wi lan mi anda an anda ko mono gande wayno yurmi si an anda ko mo andata e gonɗum kadi haɗi anda ko waya sarke jonnude wonki maki haqqe makke no tawa haqqe makke andu kake iwi faalam annahu la ilaha illa huwa andu ko hombo tagi ki wonki Allah wima ɗum andu ko hombo tagi ki wonki kanko andinte joni ko honno ki wonki gollirta wona ɗum andu yummama andu aduna andu musidagal andu nono joni non heno ko amoko baka yaasi ko a sana muru ka suudu ko a kohojo ka yaasi ko a nagge ka suudu ko a malaikajo ka juulirde ko a bonuru ka suudu si sundu moƴƴaali ɗum ɗa ko copie ko naafiki ko faasiki par ce que c'est faux ndaare lamɓe tawɓe ɓe famille moƴƴiraali ɓe onno leydi ndi ɓe laami ndi moƴƴira ɓe fiyonu quand tu échoues dans ta famille tu vas échouer dehors ndaare ɓe tawɓe kañum yewdata e ɓengu mum yewdata e ɓiɓɓe mum ɓe sakkitara e wongol laami sasa ɓoy hay si ɓe mari ɓiɓɓe marɓe jawdi e jaw mais a yiya kiikalaare nde ma yiya yummirama ko laami sasa piiji ɗin fof no ka nder suudu mais hay ko inna ɓe hino ɗo pooti ndiyam ɓe heɓata hay si ɓe heɓi on o yennay ɓe pimbe kiikiɗe haray ko forçaɗo adda ɗum ɓe heɓata ko dankoɓe si a yewtidale e sonnajo ma a yewtidale e ɓikkum maako
an kadi e sonnajo a yewtitaɗe e muudi ma a yewtitaɗe e ɓiɗɗo yewtugol na argo wiya taali e tindi o kaari sortiɗa diwi ngo maayo wiiri ka kammo addi na ɗum andinmo ko hombo woni Allah andinamo ko hombo woni ne laaɗo andinamo haɓɓe wonkinji makko ɗin andinamo aduna on moƴƴaadi andinamo yo reeno andinamo kaso gonnoɗa pour des bêtises pour des miettes mo wawi perdre 30 ans kaso findine yim yalte o foin ɓenatiriɗa demo wayli kay bodde wayli kay demo bana adama datti tuba goɗɗo kaari ñaami sa andu nambara ɗum konko wonɗa ɓen peppale ɗe wonɗa nadde ka noru ɓiɗɗo sa andu nambara ɗum par ce que ko ɗum wonide lampu gerto karam ko batini hutta bile hutta bandi salte hutta jidra bandi hutta lamɓe bomɓe hutta hendi andi fottuɗo mi wonno mari ɓoggol lampu gerto noyi ko fot mo yiiɗo mo wo ɓoggol ngol no ka dande kanko sutaki ɓoggol ngol yiiɗo mo jogoto toon ɓoggol ngol pooɗa adda huma ka haalaɗo ɓira ko si woni ɗon ha tampi ɗon ha ngata ɓoggol ngol doga yaa mais toujours ɓoggol ngol non ɗon si sattirama yaa banque on yiyay mo toinna he wiyen si o sikka ko giɗo ku ɗon kadi o nangiki si o sattirama batinijo yimo yaa ɓoggol ngol no gadani waɗa ki wara humamo ka makko ɗon bande salteji aduna so yiyimo inna arga ko fi men huma mo ɓanna ɗon konno waɗɗa ɓiɗɗo ma andule an e o on daroy to yawmal qiyama wallahi billahi tallahi woɓɓe naatira yiide jahannama saɓɓiɓe maɓɓe natange fes par ce que ko hoolare bonnuɗa si Allah jonnima ɓiɗɗo ko hoolare a bonni on al amana a bonni ko hatta yewtida e ɓiɗɗo ma e bete ke no woodi piiji ɗi rewɗa e mum andinmo ɗin no woodi ka adinaɗa ta jaɓo adine ɗo terto kaari ƴawi kaari joldi kaari darni ɓeya hajji ɗum ko gurdan daabiji kala fuɗɗiɗoma haalande ɗum iwɗon haysi ko mawɗo ma so fuɗɗike ma innide kaari darni kaari benowal kaari tere iwɗon si tawi wona neɗɗo mo wontirannoma sengo mawɗo ɓatto mo haa o ɓatto inno e kam aposto ay si viens ici ko min halanta c'est connerie la ida fa ala leydi yahande ida fa ala hajju seppu anani moi je suis pas un maudit si min miɗa faala mi yahna haalanmo ɗum si miɗa faala mi yahna a joganaki puttere a jogannaki puttere waɗi hel ɓenna noon ñanne ɓe doga yaɗa ɓoya biniri c'est le sorcier ça ñanne koko ñamata ko no ñamata ko ɗum waɗa ñawdorade ko ɗum waɗa dankorade ɓengure ma nden ko ɗum waɗa préparde carrière ma gurdam ma ala hay base ala base lampu gerto ala base lampu gerto o ala base ay so darni suuduna kanko jeyi je le jure o ala base o ala ka o tabita awa no wira tum kañum ko inde si heɓi inde naati aljanna mayi donc ara yi kenen duuɓi heewɗi feƴƴa e hoore ma si heɓa hitande wotere wawande findinde hakkille maɗa change gurdam maɗa ɓe tori Allah subhanahu wa taala yo taw an kadi hitande ma nden hewti merci Diallo Daw depuis l'Algérie kono noon Allah walle kadi hara hiɗa faala
e ɓay si Allah ko siɗa faalade si tawi an si gonga kan a yii ka goɗɗo hollima ko o woni kon a inni no gasa e beteke no sanza kono Allah wanama e hunde parce que wona leggal nafello ko yimɓe ɓen holluma kon modi hoolo ɗum gujjo goɗɗo wujjima o innima min komin gujjo modi hoolo ɗum goɗɗo janfikama o innima min komi traite jo wiya joni noon on mombo wawama goɗɗum personne ne peut dire si goɗɗo faalama jangude darnowomo ala si goɗɗo faalaka jangude jannowomo ala hey ayi kumparti ɗon sa faami fi kun a ɓottini ɗum waɗi dina kal la ikra fiɗi forcé ala ka dina par ce que a wata forcirde goɗɗo dina sa etike ko naafigi wonɗaɓe ko ɗum waɗi si naafigi no ɗuuɗi merci Bouba Mamou donc ara yew natenga fi yaltirɗe ɗen tawi natuɗo e yewtugol wa politique lagine ñande o case de départ ñande o beppale gote koko on ɗo nande noon no yewte ɗo fuu si a gollitirali aɗa no wawi wa politique lagine ko fus koko nanɗa no yewte ɗo fuu si a gollitirali aɗa ɗa wawi wa religieux jo ko fus nafatagoy ça ce sont des formules à appliquer gollitirgol ɗi kadi naya inno a gollitiray ko a wawata ko tu commences petit à petit no gasa ko dowaɗa fuɗɗade ko piyoyi taw ko c'est très facile haƴƴeji wonki maki c'est facile no gasa eɗa ñamude hande goɗɗum yan tigui ɗande moƴƴanama arrête ça eɗa yara jiji le sucre là c'est de la drogue si a wowti a wata accutude no yiyata drogue jo no feytira noon doggol ɓawa cannabis an kadi ko noon wonda dogirde ɓawa sukkargol tu peux pas résister andu noon si a ñaami sukkar ɓande ɓellere wonde nden ga ɓanndu ma ɓanndu ɗum sunnata si ɓanndu ɗum sunnata graisse ma o meya fima boni ko be ɓanndu ma ɗum sunna be graisse ɓellere wonde nden ka ɓanndu ma wona carburant ko ɗum ɓurma moƴƴande di o sukkar ɗo di ɗo arrêté c'est connerie là en wuuri ha ko docteur jo wiyama ko tel litre yarata ko ɗum wiyete dabeji a andi kullum kum ɓurima si kun ɗonɗama ko yara si kun ɗonɗa ko yara mais a wata jentade wonki maki docteur on peut boire combien de litres moi je suis diplômé il faut prendre 3 litres ñawa noon ara ko ndiyan nan ñawima si ka feƴƴin ndiyan no moƴƴi na feƴƴintinayi to c'est pas bon honno yooli firawna o ndiyan seke hay ko moƴƴi kon si feƴƴiti bonde docteur quand est-ce qu'on peut dormir nous sommes des intellectuels dormir voilà il faut dormir 7 heures 8 heures 5 heures si a ŋuŋi yow waloɗa kono ŋuŋa ara no jooɗi ɗon no nunna beppale no yewda goɗɗo on no dégage hen wi makko e makko moon yewde on tigri na on vala ɗanade alaka ɗanade non a joni dal wonki maki haqqemu logo golle de wallahi iɗon mari haqqe molanaɗe hoore ɓiɓɓe mon ɓe ngol ɗo e ngol bugi ɗon e hoore ɓiɓɓe mon ɓe mi fi miile aduna ça va vous rattraper ça commence à vous rattraper buy e mon sakkitora e woni ngol laammi sasa ko a yiyata goto takko ma vous êtes trop méchant ils vont tous partir a heɓata ko falɗa ko a wonata ko ɗo aɗa wonta arrêtez de refouler ces émotions la solution c'est ça si mone ari e ma
c'est une émotion désagréable. Mais mono, ça y est, à mono tako, haray a refuli, a radique émotion, émotion no marna fore, so ande no marna ba, parce que ko moni makon no noddu dema essence gol goddum. C'est comme ta voiture. Si mono on hubbini feeru ko il faut respecter. No kasa ko ndi allanni, tu changes, no kasa ko neppa. Mais dina copie di copie no wona gorko no wona debbo terto haalugo ɗum muññe aljanna no habbima si ñaawaka ga ñaawoyte to puis on mone ɓay a resantal a refulimo donc no mowaade no fawondirde no gasa hara ko 10 grammes mone ariyema tu pouvais traiter ça ñawnda ɗaɗi mum ɗi, mais malheureusement on 10 grammes ɗon o mari keton ko an non woni mirango aroya kadi 10 grammes o mari keton aroya kadi 100 grammes o mari keton ko 1000 grammes yara no haasi woni 1000 ƴakka goɗɗo min fi kan haala kam ya no hewtitno a faamaali fi konko fi bugagol no hewti yenna nene an a faamaali neɗɗo on ko lampo gerto il a accumulé ɓayde no miran heeway gori ko a miran ɗum feyti woɓɓe feetaki sa woɓɓe arta woɓɓe ronka artude oui woɓɓe artay hakkunde ma e feetere ko fii ɗum gokkul ni si a lumbi kenen arta kenen artata yeyi donc si ko moninayma ari ta jento ɓen yimɓe ɗanndineɓe no moko ba duwaka ceernojo duwaka no fuu ta yawton innuɓe na a moko ba ko a bani adam na a ceernojo ya humain being c'est un être humain comme tout le monde ko moninayma ko ngari mono mais fewno kam moninɗa ɗon ta ƴetto action. Ferme ta bouche. Djoko juuɗe maɗe. Ta ƴetto action fus, mais il faut sentir la peur. Accepte mon ago jaɓ. Mono ha gite maɗe wojji. Si tawile ko be etta action. Tawile ko be waɗa goɗɗum. Yaw lanca télé ma on o moy. Yaw lanca télé mo soɗa 2003. Yaw lanca meta botu hoore ma nden ka maɗe. Parce que les enfants sont là. Les enfants doivent vivre. Mais lanco télé o, lanco armoire ma. Ça, c'est si tu ne peux pas résister à ta colère. Moi, je te suggère de sortir et partir. Donc, ça gagne non monade. Yaw joro da ɗaɓɓita trigger ko honɗum memminino facteur déclencheur noton noy wakkile on coñoñoñoño ko honɗum huɓɓitma ko goɗɗo waɗi ɗum coñoño goɗɗum ko haalawi goɗɗum ko goɗɗo golli goɗɗum no gasara ko télé darɗa ni tum goɗɗum hara ko radio jentiɗa goɗɗum hara ko goɗɗum andi tuno a dallo paasi voilà goɗɗum hara ko choc goɗɗo fottuɗa e mum ko ɗum enta trigger facteur déclencheur ɗaɓɓita ko noon sa wata ɗaɓɓitude fais le travail avec un thérapeute wono da yaw mojjadeɓe naati natali capotage capitale hoɗi ta yaw ton de a ɓeyday probléme ɗaɓɓa facteur déclencheur sa wata ɗaɓɓitude contacte un thérapeute ou un psychologue il va te poser des questions ha ɗaɓɓita facteur déclencheur o c'est que gurdam yimɓe boyi no yurmi miɗa ñande go miɗa ɗaɓɓitana sonnaji facteur déclencheur e nder question ji komi woni mo landade pour chercher le facteur déclencheur no tawa question est ce que hiɗa yiiɗi moodi ma debbo o falamalan sendude e moodi min nene accu hakke yawto o min mi falama sendude e moodi ma yaw ka mocco naati ŋattale kaftade yahe taw o kala ko andi
Quand tu n'aimes pas ton mari et tu vis avec lui, tu es en danger. Ton mari aussi est en danger. Psychologue, je te rappelle, ko docteur joma docteur jo jikkuji na mo suuɗotoɗa na mo coow wota arɗon e fenangol mo o fenana. Tu dois exposer clairement la réalité. O jaño sika o ɗaɓɓita kun jikkun fuufa fuu won kumma ƴakkude o inna hino probléme o hino ñawngu ko annon hande hande kadi si change e si changeata haaju makko e ma haaju nawna sille ton bonheur ko ɗum mi faala, ta paix, ta vie. Ko an andi dewgal sino weli e sino hitti ko ɗum waɗi onon sukaɓe rende e siññinanagol rewɓe yaade 16 ans hay ɓe yi ɓengu maɓɓe no hiwromo enna mi faami par ce que mo sikkude no ɗum weliri noon ka hunduko makko no weli partout an non des jeunes sans fils no woodi worɓe hay tumban la gollude woyi ɗaɓɓita les facteurs déclencheurs ko memminta kon ko ɗum mone on ari a hollugol ma jon noon sa ɗaɓɓiti a yii si ko bane adama wota jaɓu konguɗi makko ɗin contrôlé. Si konngol bane adama contrôle ma haray o foolima ta jaɓu, par ce que ɓe huɓɓa yiite ngen ha ɓe gayna ɓe ƴetta curkikin ɓe holla aduna o hara ko kamɓe huɓɓini. Ta jaɓu réaction ji maɗin tawa ko négatif, ta jaɓu ta action goɗɗo jiiɓite kala ko goɗɗo waɗuma c'est vrai goɗɗo no toña goɗɗo mais si a ndaari ko toñata hoore ma ko ɗum ɓuri ɗuɗde e fait ko yimɓe ɓen toñanma ko woyi ala pouvoir e fait action ji yimɓe ɓe mais iɗa mari pouvoir e ko jabandeji maɗi ko ɗum wiyete réaction 90% c'est ta réaction. Donc sa gayni ɗaɓɓitude ɗum ɗon automatiquement ko ɗon noon travail man on waɗata ko ɗon golle ɗe goɗɗon noon ɗon no satti on waɗi guyno yiiɗi biniri nasi parce que biniri nasi golle ala mocco ala wadde goɗɗo ko ya jooɗo tun goɗɗo tappato inna gasi. Ici il faut un vrai travail. Wawgol gerde la colère tikkere woɓɓe yahay 20 jours woɓɓe 30 jours woɓɓe toute une année, c'est du vrai travail. Orage c'est une maladie ko nawnare a yaali buyi way ɗo si yehi occident c'est la rage sabu ɗum tu peux aller en prison hein. Quand tu es devant des intellectuels yimɓe anduɓe bana adama ta façon de réagir ɓe anda si tu as la rage parce que tu as des émotions que tu refuses de libérer. Ila ka neydima pay ko yagal makko ko fanko tamen nanire mi hirsete sa haali ɗo mi warete ko papa ma ko kawma ko koto haali mi warete tamen nanno. Bon, tu gardes toute cette haine, toutes ces émotions non refoulées koko wuufa ɗo fof ya non explosa ɗum et puis ngu alana wonana. C'est qu'on appelle la rage, c'est une maladie. So yawari ñawdude ɗum ha ko hulɓinino haɓɓe ma ko moƴƴata bonirte ko alana wonana jiiɓa e gurdam maɗa. Mayi fi ammoni ke ta haɓɓi to a wonay e ligne e puuti ko yimɓe ɓen faala ko non mi yaafike mi muññike non ta yaw ton iɗa andi ko fenande jokkuɗa ɗo iɗa andi a yaafake iɗa andi a muññake ça va te rattraper my dear. Sa muññake ande yimɓe ɓe a muññake sa yaafake a yaafake waɗi hel ça va te rattraper. Hay ka cellal ɓandu yankoma atakete no woodi muusu hooreji buy ko kañum muusu hoore buy no ton ko kañum a ñaami parastamol a muuɗi doliprane a heɓay jogi cancer arrête a heɓay cancer du cerveau a heɓay ɗum parce que c'est des produits chimiques sa fe intini tueɗe andañi ko poson wonɗa ñaamude gori no jonna muusu furkur ma nda no muusa tun no suma no purpurun no muusu reedu ɓeyda ɓuuri ndin kadi e ɓanndu ndun no feetina sikki ala no feetina wanjaram feeta few
émotion on si o wi kat sa yehi sa artali aray no yurmi ha hoɓe artata no wara way no wara ɓernde nden waɗa kum waɗa kat aray cardiaque way no wara. Arrêtez de refouler vos émotions no wara c'est que o déclenche ta ko ñande miijiɗa kono si heewi trigam gokkunni a hawti lakara no diwnina adi c'est maladie yiya bana adama no diwna hara o hewtaali ɗin duuɓi no diwna tum no diggolum heƴata e ma c'est du feu an a wi noon ɗum no maro ɓay goɗɗo wima no maro faut en parler yaltu jinda kene yaltu waɗa beleɗe wonkimma tajaɓu wondugol e waroma tajaɓu ɗum ɓay no wi no wiya no nani no gurdam maɗa halfinaka wowtol gurdam maɗa halfinaka hay goto jonno tu wonki maki gurdam maɗa halfinaka wowtol yaw winda ɗum nawna selli thérapie Allah addalima ɗo fi ya wura goɗɗo ma ya wura yimɓe anani tun goɗɗo no inna e pete ke dawa yedde ɗum ɗo warana famille ma ay an sa heɓali bete ay sa nangama bete dawa yedde kon kooli drogue ɗon ya tu vas sauver ta famille ay ko ammayi woyayyo papa sa tawnorali hoorema ko a lampu gerto ay journée darndanuga tu avais ce genre de pensée ay ala walare to ay grand hoy koy no nder ton koy bugade ka ay da ka fo yeji ka da hakkunde gaariji ka ko ɗum ɗaɓɓunoɗa ko sacrifice mana mais nati est devenu sacrifice yon no arta en anditanaɗi hey arta ɗo ara woni foron woɗo sa hokkama debbo a gayinta fus sa ɓannanama ñamete a ñawi a gayinta fus a woni ɗon seeɗa ɓe ƴetta ɓe naɓe ɓe surroye terminé ya tawa Allah inna Allah ari min allo ina Allah ari ko Allah inna hey ka nanga nelan du kanna seru na onon landu ka yite min goɗɗo arata ka an ɗo frustré ara ɗo eda welti mi weltanoma sa ari te frustré je te brûle kono arduɗa o Allah kono arduɗa o a ari eda welti himo welti aljanna ari no waɗila no ŋaasila no fu enna he nanga nelan nge nagge nemo sukkude hanimo ka aduna ma woɓɓe ara ɗon jonnelan e moƴƴeriji maɓɓe ɗin on ɗon non an ko malaikaɓe sappo naɓay ma yo yawu tinnatina moƴƴere goɗɗo an a yahal ton e tanƴinagol yafafuye Allah ko a yawugale hakke ko wonɗa haasidijo goɗɗo yangi golli aduna ya jonde ko a woni sendude an on a hewte ko malaikaji sappo si ɓe rondi kama ɗo mon grand rayi ko yo yaw susu yani konto ɓe ɗaɓay ma ko haawiya sa hewti haawiya ɗon kaka haawete Allah timi anduno ko ɗum ko haawiya wawa ɗum donc lannoɗo yewtere men e ƴetta e toɓɓere men sakkitere nden fiya andu noon joni no gasa fuɗɗike darde thérapie nawna selli depuis 2020 2019 2018 jusqu'aujourd'hui jonne ɗo formule mo anda si tawi a change gurdam no gasa a soodi thérapie nawna selli no gasa a soodi thérapie formation nawna selli mi jonne ɗo formule ji dara si tawi thérapie ma on nafima ma si tawi ko wonɗa darde nawna selli kon nafima voilà on va commencer haray ɗe lawol moƴƴolngol si tawi a hatto jina hande kadi suuɗugol goɗɗum e teral ma thérapie ma o moƴƴi
ma pinal mangal moƴƴi ma hiɗa e siratal mustaqima pardon, hiɗa e laawol foccingal ngol tuma tawi a hersira suuɗugol goɗɗum e teral a yi nawna selle ka mi hersira hay hunde no sadi ɓandu ma ndun no wayno ala suuɗude goɗɗum kono non ɗa suuɗde ka ɓandu ma suka yi nawna selle hey no ɗo telende moi je ne cache pas ça, je ne cache pas ça, na min joɗɗini nde siko a leelajo accepte ça si yitere ma nden no waɗi non accepte ça, présente ɗum yimɓe ɓen clairement. Guri mangi je ne sais pas ya quelle anomalie guri ngil si tawi ko naturel présente ça no station Allah waɗi ɗum c'est la différence ko on différence labini piiji ɗin hay ɗi leƴƴi ko fiyo labbe fiyo fottu mais malheureusement ko ñaɓi kon famata fo wonata hunde wotere ko naafigan kako ɓiɓɓe no yalta e renge goto reedu wotuɗum kala e jikku mo kala e mbaadi mo kala ko yiɗi c'est la diversité c'est Dieu o korto karta ko fedde addi ɗum ko kilan addi ɗum foyo wonu nene goto foyo wonu hunde wotere foyo fofo kilo goɗɗo ɗum ko naafigan kako wala yazaluna mukhtalifuna on certata hiɗon certa la divergence mo jaɓali ɗum ko nagge donc wata suuɗu ñande yaltuɗa e faale suuɗugol goɗɗum e teral ma a naati nawna chez thérapie andu naafigan kako fuɗɗike dogude par ce que naafigan kako ko suuɗagol naafigi ko keefeero ka réalité mais ko julɗo ka ken pardon ko keefeero ka gundo mais ka réalité c'est à dire ko keefeero ka ɓernde mais ka ɗengal ko julɗo donc affecta e ɓandu ma no fap a yiyay a fuɗɗoto kisan goɗɗum no e ma heɗa suudde ɗum woɓɓe ko awraji ɗin hara awra maɓɓe on ɓe hersiri ko wiya si awra ma on no fandi ko an joɗɗini ɗon ka bugotoɗa ɗon si bugante ɗon inni fo inno min ko ɗum mi jogite sino walanima si walna yaw ɗaɓɓa gawgal mais tu n'as pas de problème a nantata ande kadi mais sa yeeɓe pikingol fiyongol jandu mais ko amon warde awra ma goto wawata jandinde awra goto wawata tappude mun ɗin awra makko goɗɗo yaltina o kanko moƴƴini awra ko ɗiɗi ko jandir ɗum kucce jandiro ɗum ƴiƴƴam jandiro ɗum ƴiƴƴam nan sa yii ka ɗani ɗon a innayi no fandi mais c'est grand andi ko grand jowtuma huɓɓi e kadi heyi si debbo no yiɗuma elle s'en fiche de ça. Ces gens-là se masturent avec leurs doigts, ça leur suffit ko awra ma on kata règle awra ma kadi gonɗum mari ko waɗa si awra ma on gonɗum mari ko waɗa tu penses que ça no waɗa goɗɗo goɗɗum ɓe jogiiɓe awraji gawgiɗe sugɗo ɓen no gaynani goɗɗo goɗɗum ça ne sert à rien, ça dérange pas la femme jogoti il suffit qu'elle t'aime. Quand ta femme te plaint toujours sur ton sexe, c'est que l'un de mes idées, à la bougade gaillage. Bon, en fait, accepte ce que tu es. Haray commande, tu es sur la bonne voie, arrête thérapie, ça frappe fort. Tu m'as foutu dans halu de comédie là. Haray tu es sur la bonne voie. Ma fuɗɗa yaltinde tes opinions par ce que buye mon ɗo o ay c'est la démocratie c'est le droit de l'homme ay ko ɗum ɗo fewndi no haala tum powco paca ɓay no laba non des fois tu as iɗa mari opinion ma wawa ɗo sansude aduna mais tu refoules ça parce que jaɓaka wawa ɗo sansude dewgal ma ngal wawa ɗo sansude iɗa jogui on opinion le créateur t'inspire tous les jours mais tuma accuɗa suuɗugol miijoji maɗe tu es sur la bonne voie. Tuma fuɗɗiɗa feññinde faaleji maɗe no waɗi piiji ɓuyɗi fa Allah
meeɗa sikkude simi haali faalayan an gorko on yahay simi haali faalayan an esiraɓe an jattay ɓenga simi haali faalayan an ɗimmoɓe an men wenen foin foin. Ekkito tes attentes et tes besoins ko ɗum yimɓe ɓe gandayma ko si ɓe andima koye ɓe yiiɗe ko o gurnan confusion goɗɗo anda kenen no rawni kenen no ɓawli kenen inna no yiiɗi kenen inna yiiɗe ba personne ne sait comment aimer. Finalement les gens vont partir goto anda goɗɗo watta yiide ko anda. Feññin faale ma on yalta wiigol no hiɓe andi hiɓe dowa faam an kadi a dowa faamude o faama ko a faaminaali fo no andi ɗum ɗo an hiɗa andi fof no andi arret ɗaɓɓugo yimɓe ɓen janngu ɗum ka tiindema yaltu on ɓuutugol pooɗa hunduko gon naɓa 2 métres can seeɗaɗi haali fo communiqué fo dialogue o tawa o politique lagine goto anda ka turiɗo fewti goto anda ko on to wona yaye kuuje goɗɗe anday no ŋaaño il faut s'exprimer ce que tu veux may hiɗa ka laawol moƴƴol tuma hakkilɗa ko haa honto cellal ngaandiyanko ma o moƴƴama conscience tuma wonɗa conscience tuma haqqilɗa andi conscience no hecci hakkil si goɗɗo woni conscient e hunde waaji goɗɗo waajotako mo yoni ko ɗon addi sa woni conscient e beere a yarata beere sa woni conscient e cannibale politique a jokkataɓe. Mais le problème c'est la conscience ko ɗum manque si a woni waaju ɗon goɗɗo waajotako mo seki ko an woni docteur hoorema tuma wonɗa noon conscient tuma haqqilɗa ko haa honto hakkille ɓanndu yanko e ngaandi ma ndi moƴƴamma par ce que a ukkota ko hannde kadi ko jiiɓa e ma ngurɗa a wonnata e banaɗama jiiɓo oma ɗiɗo ɗiɗi a wonata e golle jiiɓay ɗo ma ɗiɗo ɗiɗi cellal hakkille cellal ɓanndu yaltu escroquerie abus de confiance et coupeur de route yaltu e wonugol daabeji politique yaltu ɗum yaltu e wonugol daabeji feddeji clanji organise ta vie commence à vivre a andi thérapie on nafima an soɓɗo thérapie ma a andi an wonɗo darde vidéo ji ɗi maintenant ta vie commence à changer ma andi an wonɗo étanade hoore mum wona sabu vidéo ji amen ɗi na sabu thérapie meeɗa étanade hoore ma e laawol goo tout est bon tuma yaltuɗa e convaincugol yimɓe an hiɗa faala tu veux convaincre les gens voilà je veux convaincre les gens voilà mi andinayɓe voilà ko ɓe ɓe faama voilà donc ande mari golle andi annabi Yunus nde wino o convaincre yimɓe ɓe lingi ngil moɗuno mo c'est toujours comme ça. Les prophètes, leur devoir c'est de transmettre un message, ce n'est pas de convaincre. Oui, quand on arrive au convaincre emo suti hirnange ko tango nda o inni mo dara inna ko be o dara hurnange tuma yaltuɗa e ɗan gurdan ko mande iɗa etade convaincugol yimɓe fuufa fuuɓe yimɓe ɓe sansata aduna so yara e beere accu beere nde régla mo tawa so wara o inni inna qu'est-ce qui ne va pas min yehi min waɗi jaño mi tuuti ƴiƴam min yehi min waɗi jaño sigɓe inni mina mari cirrhose de foie cirrhose de foie bon kon ɗum cirrhose de foie wo ko heyre an nden woni boni boni jon noon ko onno fi kasange o kara ko ɗum wonɗa haalde awa ko ɗum ɗon tun o nanata woɓɓe ko ɗum ɗon tun nanata no gasa sa wi fi kasange on ko onno il va arrêter gasa sabu ɗum ɗon o ndikka
parce que heyre no foori ha waɗa détox hoore mum ñawda hoore mum. Il suffit juste d'arrêter l'intoxication. Kore wonu docteur hoore ma ndikka kono yaha kadi ñaama lekkele ndikkata ɓe naa ko hépatite boni ɓe waɗima diagnostic ɓe inni ko heyre nden. Arrête cette consommation parce que nde ronki hay ɗen lekkele nde ronki. Arrête tout yaro ndiyam laaɓuɗa yaha jindaka nature comme nawna selli hay hendu leɗɗe ɗe ñawde haro e ñande ko wenna ya docteur jango ndar o mais je vois rien, c'est propre maintenant. Lekkenen lekki, il suffit juste d'abandonner on tunni mais ɓe inna ya waɗa kadi ordonnance uji moranagi o yaha kadi o jooɗo e moɗugol ɗum bona noon ko lut ko bonano ko bona noon. Andi thérapie on nafima mais ma vidéo ji ɗi nafima ma lawol nga wonɗa etani gono nafuɗuma tuma yaltuɗa e miijitagol bandi. Yalte miijitagol bandi kono miijitatuɗa bandi fi goɗo no ƴakkudema ka wonkima he yetti téléphone o yettu téléphone o he compose numéro makko noddimo yalti miijitagol bandi ɗe golle no soñjudema ɗaɓɓi ko golla yalti e majji crée ton entreprise nde fedde alama nafude go yalti nder ton acca Sonko wi acca miijitagol bandi ko menen fuɗɗi ɗum ko menen ngati ɗo ko menen natiri ɗo ko menen fokkiti aljanna ɗe kori aljanna ko laawi buy ko ɗo ɗon ɓere laawi buy na ɓay aljanna kadi ko goɗoli buy wona laawol gotol kono onnadema e fedde clan ƴetti ndiyan yarna ɗon ɗaaɓe ƴetti ndiyan yarna kulle ƴetti ndiyan waɗa e biroru ceeɗu marasi naɓa ka ɓuruure coloy koye yara ti warantere au paradis walli nawnuɗo walli alyatimaji walli debbo mo mbodi mum maayi acci yargol beere yurmini wonki maake acci yargol drogue acci nunnugol fenade acci tuunugol ɓe darata yata aljanna ko goro wara ñiiri ngoro andi thérapie on nafima ma laawi ɗi wonɗa rewde mum ɗe nafima tuma accuɗa ko yahata kon yaha accuɗa arowo ngara goɗɗo no haala yaltude naka parti mais taw daro tun ka dambugal de parce que quelqu'un d'autre doit rentrer ma anga yalta kan kadi ceux qui veulent partir non ka partir sa inni yahata na giggol ko humagol faalaɗo arde wara ko yehi kon no ara ko ɗum ɓeɗo gifa si yalti laali artay kadi parce que no andi tu important siɗa wonde nafa artay karam ko batini walla nammo yehi walla o walle addu hunde kaari o walle ka an wallama parce que tu n'es pas patient karam ko batini walle ka an walla karam ko bati ayi mi yonna on ɗo secret goto ayi ha hande hiɗa jonni karam ko batini mbuuɗi e kontiɗi faut vérifier ça karam ko batini kontata mbuuɗi fi hon ko fenande woni yeyde yeeyowo gonga fop konta e mbuuɗi parce que imo andi ko jelu o dépense himo andi ko jelu woni tono ko ɗum waɗi simo kontude yeeyowo gonga fop konta e mbuuɗi yeeyowo fenande kontata mbuuɗi hay yeeyayɗo drogue konta e mbuuɗi yeeyayɗo drogue konta e mbuuɗi na fenande woni yeyde de drogue ko lekki
politicien naaɓe fof ɓe kontata mbuuɗi naɓo mbuuɗi jemma ñento ɗara ɓayi waɗay ɓe donje ɓuy politique ko jemma ardata en naaray meɗen ari ɗo hina ɗo de meɗen ari walla tagol ndaaro siɗi ɓe kontata par ce que ko fenande woni yeyde. Assalamu aleykum warahmatullahi. Hare hande ko ɗo wonɗen hattude wacca yakke j'ai un rendez-vous.